потребный, и так тому душа. Белый, такий все белый, вот бы таким стал весь свет. Белый, такий все белый, в сердце покинул не след. Мы все дойдем вверх от воды, и метелицу и враг. Все пароли и все воды, не потребны, и так тому душа. Радость, такая радость, нам народился Симфа. Радость, такая радость, верой, любовью нам стал. Мы все дойдем вверх от воды, и метелицу и враг. Все пароли и все воды, не потребны, и так тому душа. Мы все пройдем вверх воды, и метелицу и враг. Все пароли и все воды, не потребны, и так тому душа. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Калі ўсё было охоплено глыбокай цішай, і падышла сярэдзіна ночы, Твое всемогутное слово, Пане, сышло з неба з каралеўскіх пасадаў. Падчас гэтай святой імшы малюся за Вераніку з нагоды дня нараджэння, просячы Божага благословлення, патрэбных ласкаў, здароўя душы і цела, а таксама молімся за яе сям'ю Владзіміра і Амілію. Перапросім за ўсе нашыя грахі, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного.
прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе, хвалы Твоей, Пане Боже, Богдан небесный, Боже, Ойша всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki dajesz na sobie wielki światu, zmiłuj się nad nami. Jaki dajesz na sobie wielki światu, принимание наше, Jaki sędzisz poruszajся, zmiłuj się nad nami. Bo только Ty święty, только Ty nasz Pan, только Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутный вечный Боже, светло верного люду, ласкаво наполнил весь свет Твоею хвалою, и дай познать усим Тебе народам узяни Твоей правды, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Amen. Читание книги мудрости Сираха. Похвала мудрости у ее самой. И прославлена буде я на сирот своего народа. На сходе наивысшего яна открывая устни свои, и перед ягоной могутностью буде усхвалять себе. Тады загадал мне створитель всего, той, кто створил меня, вызначил место для моего жата, и сказал: у Якубу поселися, и у спадщину прими Израиль. Спрадвеку самого початку ён створил меня, и николи я не перестану існаваць. У святым шатры перед ім я служила, и так умацавалася на Сионе. Ён таксама дал мне адпачынак ва мілаваным горадзе, у Иерусалиме улада моя. Укоронилася я в прославленном народе, во улада Степана, у спадчыне ягоной. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Слово сталося телом и поселилось между нами. Слово
Читание послания святого апостола Павла та Ефесцев. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе, усяляким духовным благословением на небесах. Бо Он выбрал нас у Им перед створением света, чтобы мы были святыми и безнаганными перед Ним, у любови. И Он предназначил нас установление про Христа по воле бани своей доли, деле хвалы своей прославленной ласки, якой Он одарил нас на умилование, почавши про вашу веру у Иисуса Христа и по любовь до всех святых, не переставал дяковать за вас Богу, вспоминаючи вас в молитвах своих, как Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и объявления о познании Его и посадил очи сердца вашего, как вы верили, учим людей и покликания Его, якое богатство славной спадщины, яко на силу святых. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Хвала Тобі, Христе, якого безсилі народа. Хвала Тобі, Христе, у якого повірив світ. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. Воно було у Бога спрадвеку. Усьо праз Його сталося, і без Його нічого не сталося з того, що сталося. У Ім було життя, і життя було світлом людей, а світло світить у темрі, і темра не огорнула Його. Було світло правдиве, якое освітляє кожного чоловіка, який приходить на світ. У світі було, і світ праз Його стався, і світ не познав Його. Прийшло до свого, і своє Його не прийняли. А тим, хто прийняв Його, дало владу стать Божими дітьми. Тим, хто вірить в ім'я Йогоне, хто не від крові, не від жадання тіла, не від жадання мужа, але від Бога народився. Слово сталося тілом і поселилося між нами, і бачили ми славу Йогоною, славу, якую має від Отця одинородний, повний ласки і правди. Это Слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Група навукоўцаў сабралася і сцвердзіла, дошла до паразумення, што няма нічога немагчымага ў свеце, што яны маглі бы зрабіць. І пэўнага разу прыйшлі да Пана Бога, гаворачы: «Пане Божа, ты уже нам не патрэбны, бо мы можам зрабіць тое самае, што ты». І Бог гаворыць: «Добра, калі я не патрэбны, але давайте зробім эксперымент. Давайте створым, альбо стварыце тое, што я ствараю. Давайте адчынім першыя карткі Святого Писания паводле быцця і попробуйте стварыць чалавека. Чи вы згаджаетесь? Ученые говорят: конечно, мы згаджаемся. Что там гэтага чалавека ствараць? Ну і прыйшлі, гавораць Бог: ну распачынайце. Ученые бяруць гарсць зямлі, гарсць гліны, а Бог говорить: алло, почакайте трошки. Это мое тварыва. Вы свое стварыце, з якога будете ствараць. І гэтым самым не было з чаго ствараць чалавека. Браты і сёстры, а слово на початку было слово, і слово было у Бога. Бо ўсё, што ў свеце існуе, это дзякуючы слову. Гэты мікрафон, гэтыя доскі, гэтыя кніжкі, таму што Бог калісьці стварыў дрэва, Бог калісьці стварыў мінералы, якія чалавек у мудры спосаб сёння выдабывае, дзякуючы якому кшталтуе гэты свет. Гэта не чалавек, але Бог на гэта дазволіў яшчэ на першых картках Святого Пісання.
пришел один скульптор и сказал, что я з мармуру могу что хочете зробити. І заправди, як ягона історія показувала, що він робив найпригажейші речі. Ніхто таких не мог зробити. І певного разу ствердив, я есть Богом. И так ходил и хвастался, что я есть Богом, уже нема важнейшего, чем я. И один сябр подошел до него, добре, як ти з'являєшся Богом, ти говориш, що ти все можеш створити з глиби мармуру. А он так, то створи мармур. А не могу. А ну, бачиш, ти не Бог. А гэты мармур хтось стварае для тебе. А гэта дар, які ты маеш, што ўмееш з гэтага мармуру вылепіць такую альбо другую фігуру зрабіць. Але што? Гэта добрыя рэчы і цікавыя, пра якія гаворым. Але гэта на пачатак было слова. Яно стварыла. І чалавек мае прыпомніць і быць удзячны Пану Богу за ўсё, што мы сёння маем, каб гэта не прыпісваць сабе. Але ёсць другая рэч. Слово прыйшло, і гэтае слово не распазналі. Было адкінутае. Дзесьці пророкі пра яго абвяшчалі, але не пазналі. Самыя вучоныя ў Пісанні, которые вучыліся, каб распазнаць Божае слово, таксама адкінулі гэтае слово. Хтосьці бы сказаў, гэта калісьці адбылося. У сучасным свеце, у шматлікіх гісторыях жыцця сапраўдных ёсць такая справа, што чалавек не можа распазнаць. Возьмем, напрыклад, дзел навукі. Былі розныя навукоўцы, якія прыдумвалі штосьці, і калі яны штосьці прыдумалі, некаторыя говорили, што гэта неправільна, гэта говорили некаторыя ад д'ябла выходзіць. Некаторых навукоўцаў добрых палілі на стосе, некаторых каменавалі, некаторых садзілі ў вязніцу. У розныя спосабы гэта ўсё адбывалася. Маем такога аднаго навукоўца, прафесара Ігнація Зельмервера. Ігнацій Зельмерес – это урач, доктор, які, браты і сёстры, у 19 стагоддзе заабсерваваў, заўважыў, што варта было бы свае рукі перад якойсьці аперацыяй мыць. І заўважыў на прыкладзе прыняцця родаў у людзей. Тыя людзі, тыя лекары, якія рукі свае не мылі, прыходзілі прынимали роды, так вялікі адсотак мамаў паміраў. Ён заўважыў, што калі ты рукі памыеш, асабліва хлорам вапнам, то гэтыя рукі будуць чыстыя, і заўважыў, што на 1000 родаў 8 толькі мам памірала. Але яшчэ больш заўважыў, што тыя сёстры законныя, якія занімаліся толькі прынимаем роды і не мелі стычнасці, напрыклад, з хваробамі якімісьці, то іх амаль ніхто не паміраў. І гэтым самым напісаў цэлую дысертацыю, якую прадставіў на адном з выкладаў на універсітэце. Але калі астатнія ўрачы пачулі гэта, яго высмеялі. Чаму? Тады яшчэ не ведалі бактэрыі. Бактэрія з'явілася, што такое бактэрія, з'явілася толькі раней. Людвік Пастер адкрыў, што такое бактэрія. Але да гэтага не ведалі. І вельмі часта лекары, якія там занімаліся секцыяй злог, чылі разбіралі мёртвого, каб паглядзець, чаго ён памёр, гэтымі самымі рукамі бруднымі прыходзілі, прынималі роды, і гэтым самым зато інфекцыя даставалася, і, вядома, чалавек хутка паміраў. Калі выступіў з гэтай кніжкай і сцвердзіў, што трэба рукі мыць, то ўсе яго высмеялі. Ігнацыя. Так моцна высмеялі, што, конечно, он адвярнуўся і пашоў. Але мала таго, што два знаныя прафесары, якія там былі, не толькі на гэтым універсітэце, але ў розных вялікіх суполках заўжды прытачвалі гэты прыклад гэтага Ігнацыя, што ён сабе штосьці прыдумаў, уздумаў, што калі рукі мыць, то людзей больш пражыве, што яны так хутка не памруць, і высмельвае яго публічна. Так што Ігнацый, прафесар, трапіў у псіхіятрычную бальніцу, а ў веку 47 гадоў памёр. Гэта як слова. Слово прыйшло, а свае яго не распазналі. Пан Бог паслаў чалавека, які ўжо не тады уратаваць, не ведаючы, што такое бактэрія, але ведаў, што трэба ў такі спосаб паступаць, каб уратаваць як найбольш жыцця. Свае не распазналі. Задушылі. Можа не рукамі, але словом.
словом, якое забило 10 чалавека. Але гэта яшчэ не конец тому, што слово сышло, як мы сёння прачыталі у антыфона на ўваход, што слово у цішыні ночы сышло з пасаду караля, з пасаду трону Божага, каб уцелавіцца, прыпадобніцца да нас. І тым, хто яго пазнае, дасць уратаванне, а тым, хто не пазнае, прынясе згубу. Ёсць такі чалавек быў, так званы, звалі яго Андрэй, быў ён адвакатам, вельмі знаным, вельмі паважаным, вельмі жорсткім, але справядлівым. Кожную справу, якую распачынаў, даводзіў до конца. І калі хтосьці заслугоўваў сапраўды на такую кару альбо другую, то ён не баяўся яго садзіць да вязніцы альбо якімсьці карам яго абкладваць, каб ён сплаціў доўг, які павінен. Меў ён сына, Павла. І гэты Павел, будучы уже ў моладасці, в таком розуме, што разумеў, што не павінен паступаць так, каб свайму бацьку не зашкодзіць, меў на себе вялікую прэсію, вялікі націск, што трэба быць вельмі добрым, вельмі добрым. І пэўнага разу здарылася, што калі ўжо быў у маладым возрасце, трапіў у аўтакатастрофу. І ў гэтай аўтакатастрофе пагіб чалавек. Віна была яго, Павла. Пасадзілі яго ў вязніцу. Прыйшоў бацька да яго і сказаў: «Так, ты павінен, сын Павел, адсядзець у гэтай вязніцы сваё, бо ты заслужыў сваім паступам, і права гаворыць, што гэта будзе справядліва». І за ўвесь побыт у турме бацька ні разу не адведаў свайго сына. Ні разу. Чаму? Бо дзесьці там сапраўды гэты сын яму нанёс якісьці ушчэрб на працы. Што здарылася далей? Сын, пасколькі яго бацька ні разу не адведаў, выйшаў з турмы і пастанавіў, што да хаты не вернецца. Пашоў жыць на сламсы, да людзей бедных, убогіх, нішчых, жабракоў. І вёў жабрачае такое жыццё. Бацька даведаўся, выслаў яму пісьмо, напішучы, што сын, вяртайся, там ты трапіў у вязніцу, але цяпер я гатоў правесці з табой рэхабілітацыю, каб ты гэтую рэхабілітацыю прайшоў і мог вярнуцца да добрага жыцця сапраўднага пасля таго, што ты адсидзеў у турме. Але сын падумаў, што бацька піша пісьмо яму да таму, што баіцца сваёй рэпутацыі, каб не запсаваць, і пастанавіў не вяртацца да хаты. Некалькі гадоў пазней, пэўнага разу, сын прыйшоў так званую бурсу, там, дзе кормяць бедных нішчых галодных. Ёсць такія бурсы, вельмі шмат іх таксама ў Польшчы за мяжой, калі паедзем, асобна законнікі, законніцы вядуць гэтыя бурсы для людзей убогіх, бедных. І прыйшоў гэтую бурсу па суп. Ну і калі браў гэты суп, заўважыў здаляка, сядзіць хтосьці такі дастойны, але ў таком світры парваным, весь заросшы, весь брудны, смярдзючы, узяў гэты суп, падышоў, каб з ім паразмаўляць, і зразумеў, што гэта яго бацька. Говорить: «Тата, што ты тут робіш? Чаму ты не на працы? Што ты зрабіў са сваёй кар'ерай?» А бацька гаворыць: «Кар'ера? Я яе ставіў. Я зрэзігнаваў з быцця добрым адвакатам. Я чакаю тут да канцеве ўжо некалькі гадоў». І сын расплакаўся, бо зразумеў, што не разумеў пісьмаў, якія бацька яму высылаў, што ў гэтых пісьмах бацька гаварыў, як моцна яго кахае. А як мы часамі адзін аднаго не разумеем, часамі мы не разумеем гэтае слова, што сёння гучыць. Слова прыйшло да сваіх, але не ўсе яго зразумелі. Але тым, хто зразумеў, дало жыццё. Бо, як гаворыць гэтая сапраўдная гісторыя, сын з бацькам вярнуўся да нармальнага жыцця. Чаму? Бо сын распазнаў бацька у гэтым власне жабрацтве, у гэтай бедадзе, у гэтай нішчыце, у такім, якім ён быў, і зразумеў, якую любоў. А Бог, представьте себе, сышоў з пасаду каралеўскага, каб прыпадобніцца да нас, каб мы сёння маглі яго распазнаць у ламанні хлеба на алтары, у другім чалавеку, бо ўсе мы створаныя на падабенства і вобраз Пана Бога. І мы ў нашым жыцці павінны правесці такую рэхабілітацыю. І час Божага нараджэння – гэта такі час рэхабілітацыі. Мы маем шмат святаў. Так Божае нараджэнне, та недзеля, та потом, ізноў перажываем свята Богородицы Марии, czyli
Никто лечит Новый год, а не Мати Божией, которая народжается Христа. І то сьогодні знов святкуємо другий тиждень по народженню. За некалькі дзён будем святкувати 6 студеня, где будем переживать объявление плана. Такие пакеты реабилитации. Чи хватит провести раз на реабилитацию, кто потерпел перевести аварию, как его здоровье вернулось до нормального життя? Нет. Треба провести якийсь пакет. Бо якраз приду, а ніщо ніхто не дасть. І тому Костел нас запрошает в эту духовную рехабилитацию провести. В одном месте, где я вельми часто езжу и на миссиях был, и теперь на радовациях миссий в этом месяце зимой снежный, такую местность у Польши Соль, есть там свята родили, які 4 года тому назад, едучи на мотоцикле, по правилах, вины его нема, с хуткостью 40 км на годину, поворачивал до себе уже на посольство на плеванию, его подрезала машина так, что он упал, вылетел. И ошибку узнают одну великую, значную, что когда летел руль, то он не выпустил его, а этот руль держал так, что ему руку вырвало. Не руку, а все нервы. По сегодняшний день терпеть великие боли, скорчи. Рука это бесславно, я их нема. Когда приходит раздавать коммунию, ему министранты вытягивают такие столик на колесиках, и он сюда приходит ставить Пана Иисуса и раздает вот такой способ коммунию. Проходил розные реабилитации, розное лечение, ничего ему не помогло. Я теперь был, и он снова проходил реабилитацию и спрашивал, як ему помогает. Помогает, але только на несколько дней, а потом и снова эти боли вертаются. И раз на месяц ездить аж там с одной части Польши, аж в Вроцлав, кавал дорог, кусок дороги, как там так само проходит другую реабилитацию намного важнейшую. Что? Для развивания життя. А чи наше життя духове не намного важніше? Несколько месяцев тому назад еще мой один знакомый такую самую помарку зробив на мотоцикле. Такую самую. Ну там, правда, больше его вина. Бо он там повинен был дорогу уступить. Тоже на нехуткой хуткости. Так само ему вырвало руку. Я звонит до меня и спрашиваю, як там? Вот так сказали, что это все удастся вылечить. А я что забыл? И сказал, что нема шанс нема. Бо той святар перепробовал все, что было вообще. Я знаю, это размовлял. Не забрал у человека надею. Бог ни у кого нас надеи не забирает. Бог хочет, как мы в этой рехабилитации тривали и тривали. Бог это принесе нам соправное здоровье. Просим, как и мы, подобные были до этого слова, бо слово сталося телом и поселилося між нами, и бачили мы славу Ягоною, славу, якую має од Отця одинородного, полный ласки и правды. Аминь. Веровательного Бога Отца Всемогутнего, Творителя неба и земли, всего вашего и неважного, и воплотиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, перед веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не спорного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по Богу Писания, и взошел на небо, сядет право рук Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Якова даст по небу до конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, признаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в будущем свете. До Бога, який у своей безмежной мудрости и любови покликал нас до життя, внесем супольные молитвы и просьбы, молимся за Христовый костел, как про сакраменты, и Он мог усюди свідчить об любові Бога до человека. Тебе просим.
Выслухай нас, Пане. За моладзь, каб набываючы веды аб жыцці і сусвеце, яна паглыбляла таксама свае веды пра Пана Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. За тых, хто сеє ненавісць у сэрцах людзей, каб нашыя малітвы і ахвярнасць прычыняліся да іх навяртання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. За нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы сярод штодзённых цяжкасцяў умелі захаваць унутраны спакой. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. За Веронику з нагоды дня нараджэння і яе сям'ю Владзіміра і Амілію, просячы для іх Божага благословення, патрэбных ласкаў, здароўя душы і цела. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Пане Езу Хрысте, Збаўца свету, выслухай малітвы Твайго касцёла і прывядзі ўсіх людзей да дасканалай любові і радасці вечнага жыцця, які жывеш і валадарыш, праз усе векі вечныя. Амин. Номер 77. Бог святий, правдивий Пан, Ти живий, великий Бог, Jesús, damos a ti Твое, як Бог, Твою когда души моей, а слово я прямо даяно, Jesús, люблю Тебя, люблю, damos a ti Твое, як Бог, Твою когда души моей, а слово я прямо даяно, Jesús, люблю Тебя, люблю. Молитесь, как мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Ojcze łaskawy, освяти в эти дары избавленным народжением Твоего Сына, який показал нам шлях правды и обещал житье вечное. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. І з духом Твоїм. Укору серці. Узносим ім'я Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Вона это исправлядлива. Справдливо на гэта і справедлива, слушна і збававерна, как мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы воінча, усемагутны і вечны Божа, бо праз таямніцу уцелавленнага слова зазяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы. Каб мы, познаючи Бога убачной постати, были узнесенные до любови необачных речаў. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню, и мы с усими хорами анёлов прославляем Тебе, разом зимью стекаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на высшия, Хосанна на высшия, Хосанна на высшия. Благословленный кто
славить Тебе все Твое створение, во про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого Ты все оживляешь и освещаешь, и неизменно избираешь народ свой, как от исходу солнца и до заходу, сподал имени Твоему чистую ахвяру, тому едности с усим костелом, в первый день тыдня, коли Иисус Христос воскрес, и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа, покорно молимся и Пане. Освети моцей Духа Твоего эти дары, какие мы принесли Тебе на ахвяру, как стали сияны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо йому тої ночі, коли був видадений, узяв хліб, и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері узяв киріх, і подяку Тебе складаючи, благословил, і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його все, бо это есть киріх крові моєї нового і вічного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Это чините на мою пам'ять». Это великая таємниця веры, обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Пане, устраняючи звавшую муку Твоего Сына, а так само Его чудовное у воскресении и у Него ушестия, и чекаючи Твоего прийстя, с подякою складаем Тебе эту живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими. Найперш, с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, благословленным Отцом Брониславом и всеми святыми, праз заступництва яких мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який підтримує на землі. За слугой Твоим, папам нашим Львом, біскупам нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбу этой земли, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто у ласты Твоей отошел с этого свету, милостиво прими уголодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом зими заусёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Божа Ойча всемогутных, у едности Духа Святого, уся ваша и хвала, праз усяляки вечная. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому полные удачности свидимся казать: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши,
Дапамажы нам милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольныя от граху и захаваны от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыща Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягодию. Аминь, Ты, как Ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 267.
Номер 106. Любовь твоя, найвыше за горы усе, ласка безмежна моя, от неба ты ублизь. Любовь твоя, это океан небесна, ласка безмежна моя, спадает на меня. Любовь твоя, найвыше за горы усе, ласка безмежна моя, от неба ты ублизь. Любовь твоя, это океан небесна, ласка безмежна твоя, спадает на меня. Любовь твоя, найвыше за горы усе, ласка безмежна твоя, от неба ты ублизь. Любовь твоя, это океан небесна, ласка безмежна твоя, спадает на меня. Молимся. Пане наш Боже, покорно Тебе просим, праздгай сакрама начисти нас от грешных схильностей, и да поможи досягнуть жадань на избавление праз Христа Пана нашего. Шостага студня ваўторак урачыстасць аб'яўлення Пана. Святыя імшы будуць адпраўляцца тройчы у 8 гадзін раніцы, у 15 і ў 19. У гэты дзень кожны мае абавязак пад грахом цяжкім быць на святой імшы, а таксама паўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. Падчас кожнай святой імшы будзе асвечана крэда, кадзідла і вада. Крэдай на дзвярах пішам 3 літары С плюс М плюс Б і бягучы 2026 год. Традыцыйна гэта пачатковыя літары імён 3 мудрацоў Каспра, Мельхера і Бальтазара. На самой справе гэта скарочана ад лацінскіх слоў «Христум маліционем бенедикта» – «Хай Христус благословляе гэты дом». Гэта знак таго, што ў гэтым доме жывуць хрысціяне, католікі. Кадзідла спальваецца, а яго пах паказвае, што ў гэтым доме пахне малітвай і хвалой Бога. Вадой кропім дом. 11 студзеня у нядзелю свята Хроста Пана. Таксама можна прынесці ваду, якая будзе асвечана. Гэта таксама заканчэнне перыяду нараджэння Пана. Але традыцыйна, і паводле гэтай традыцыі мы ў нашай парафіі таксама трымаемся, яшчэ спяваем калядкі да 2 лютага, чылі да ахвяравання Пана уключна. Можна запісвацца на калядныя адведзіны. На гэтым тыдні прыпадае першы аўторак месяца, дзень малітваў да святога архаёла Міхала. Кожны дзень у капліцы трывае адарацыя Пана Езуса ў найсвяцейшым сакраменце ад 14 да 19. Віншуем усіх братоў і сясцёр праваслаўных, асабліва з вашых сем'яў, якія будуць святкаваць нараджэнне Пана. Няхай гэтае свята прынясе перадусім любоў і супакой. Дзякую за ахвяраванне, за спеў, аправу літургічную, за прыбіранне капліцы, а таксама тым, хто дзежурыў. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, хто чакае, нарадзіў дзяцей, за ахвярадаўцаў нашай парафіі, таксама абновы дабрадзея будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці, за веранікую сям'ю і таксама за кожнага з нас, даручаючы пад апеку Маці Божай, тваёй абароне аддаёмся.
Святая Богородица, у наших потребах не погашай молениям нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас зарушай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы приходите, что есть. Примите Божие благословение. Пан з вами. И с духом твоим. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, курсам оборони, супроть спокуси і бастать злого духа. Покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и ищи злых духов, які нас будущують по світі. Аминь. У звичайних співниках номер 159. Зорка Вифлеємська над землею зяє, радостную вестку людям прощає. Не спи, обудися, Христос народився, Дева радость каменится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, Дева радость каменится, будем веселиться. Камень Божьей ласки на землю пролился, так тебе дать счастье, я родился. Не спи, обудися, Христос народился, Дева радость каменится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, Дева радость каменится, будем веселиться. Встань, вознися, привитай дитятка, даже тяжнися, Беларуси, братка. Не спи, обудися, Христос народился, Дева радость каменится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, Дева радость каменится, будем веселиться. Нехай буде похвалений. Святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален. Наисвятейший сакрамент, правдивое